Khubor ka Batisi TV, lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Kamigalia People's United Front Central Body haka artari kubnai risau arajar arpuai kala penthama yagi nongkit kam jong Kamigalia People's United Front lat remba unit yagi nongkit kam gibat mai lepen scam do presiden barangba jong keseng uba di 1 mil lalu harengkat kajingidon lang jong presiden ke MPUF East Gentia Hills uba kersan bela lembat kiwai kinongkit kam betmai jong lat remba unit kikin thop yo presiden uba Elvis Somrendam vice president uba diving the car general secretary uba Boniface Rendam bat kiwai kung kinongelam kaseng Meghalaya People United Front ya aingo yo play Olorilo sumari ni mangilayo ado kani kana banlong idekot nongkit kam jong kasem iboro ko we ishimya kane ki content smai haga kartay mo blay baru lamba garitis inshar kari iboro ko we pantray hok ban shakri da kamansem pada ke borbaro kadbangila ya kari bakal jagan jongi